Kas talatibiyag. Kanya na kita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit yung kwartam? Ay, question ka la, question. Ison tumot lamangan ka. Mas dawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita-kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidain tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisiin akon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na mas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na mas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ay ayabanda ka. Di orek si Dakton itituyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka itituyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man kan ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Hoy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Hoy, mabalin. Ay, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gudwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda ngamin kwarta ni mamik ita. Mamim? Wan, api akas lamas daaw ka? Apay ang mami itan. Agpana talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwartana. Ay, kas joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato ti sidaam. Inutom da ita. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Uy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat, ti balunan nyo ita, ija eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa dayta. Daita kaon. Anya mo ta daito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style nanang. Wan. Anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayang. Mami. Agbibisin kamot ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo? Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos. Inruwar mo mat adagusan day tasag sa sangarib home. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon? 6,000 laang, maray. 20% interest day ta, maray. Awan, sige laang. Manumot lang ay day ta 20%.
Sige, inayon kun dito jay inutang mo a groceries idi Wen, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaa. Umanay kanyang dahito ginatang mga sapatos ko. Mami. Wen, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laang. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagiti. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mat anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang nga kasla kay labak nang. Ay, adda ka manen na kontrabida. Uy nga rod man. Sa ni tatang. Apay at tatang. Di mo tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiuna Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nya ka mataling grip. Binadagam man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di kat ti uso ita sapatos Kat talaga mat. Amom, nangina da ito'y sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Akuray ka. Bimak na gayon sa matan. Apay matan ako nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi matlagtudon. Ay, wala nga rin pare. Dahil tamat yung oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, dahil tamat yung may sapag nervyos pare. Sapay, nagado dagitin mulak anatang kita. Sapay, puro utang mo, timpuunak dito pare. Ta sino ngay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tanti pangalaak mo iti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahil ito'y kanutikag. Mabayag ka no ang mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahil nga rin tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakil ka nagbayag mat adi nagtudo? Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka ngamin bumisbisita di bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ije inutang mo a groceries. Ayun gayam, ije inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya. Sa anak amadanagan kan kamaray, tamok nga da pagbayad mo. Sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan ngagbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak. Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo idi. Kaya't mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawan.
Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya, maibalot na sasawag. Ay, tangay, sana na maisalbar dagiti mulak anatang. Agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga, gururayak iti tudo, pare. Adan nga gringat, ti panagbiag tayo no kastoy. Katanya nga ron nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko mati awan utang na, pare? Ay, sabi awan pangalaki ti pagbayad ko, pare. Imbag ko nam kanyak, pare. Tanagururnong ni bakit kaw. At damat basit pagbayad mi, kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakaslaidi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang dito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. At dan sa lauk na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man amo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapunpudot mo ti panawin. Saan mo ano katandagit itawa? Lukatak-atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabuteng munti lawag. Oh. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan magkumarim dahi diyan mga awag ka. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasama. Adan sa kabuteng mo kumari po na! No di kag parang idarong ka! Anyat ko na. Ay, sos, anya nga'y ti aramidak, lakay. Ipabalon na kunday ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo ko ma? Ay, dagiti inututang ko akan kwa na, ha? Imutang ka kan kwa na? Namnamaak namin ang makabayad, no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Lakay. Dahito ititanda na ma. Saan ka nga utang? No saan mo akabailan abayadan? Nawatap! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito ibalay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino aya ti papanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng, mahit. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Iso ka sa pulan, mapan mi kasarita. Tapno dida idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to tiyo sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, madagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen. Ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau. Pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laang. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita? Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang! Nanang! Ayan mo! Daak dito'y likod. Nyater aramidam dita! Napigsa ngamin ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y insid ni manang mo a picture.
Di kagat-gatang na ngay alugan da. Kita, Gimatang dama ng Gemma iti lugan da? Kitaam ko nakngamen, nagmayat. Oh, nagsilang day. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na, Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, kasta ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da kapay mat mapurwakan iti ure igatang mula kuma iti sidaam. Daytoy nga ro, di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to, iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami iti lamas. Ayun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi naman ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta ko man, wanya tilanga na day talugan da. Nasiling ka no, kuna ni nanang. Kinalabaga ka no. Ala, dumagas ta nga rod. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Basta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan da manang Gemma. Ikato man titulda ta kita. Ay! No! Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatanday ta tulda ta kabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo day ta a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungat. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga adda ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan na. Bangus, tilapia, kun adda mo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti sidaan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod ang aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot aninanang iti kwarta na, uray sagpaminsan lang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maitid ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. An-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maestra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Ay, katpud no, mate. Ammom, numano ti sweldok ita? Amok adakil. 31,320 pesos kada bulan. Sika, mano, ti ganansyam iti dayta pa nagisursur mo kadagiti lamas? Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbaro alugan da. Kano nagdelikado, tinantupay kayat amagasgasan uray basit lang da talugan da. Siyempre brand nyo ko naman. Permi mo ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lako ta. Ha?
Apay nga agpay so asa naging matang. Awang ka nung nga ron kwarta na. Oo. Isuda pa, itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay dayto ilakot na. Pangisursuran tangay kadagito. Intan maladaw ako ni Jay Eskulaan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa dito baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan panang punas mo. Punas kamot la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayadam nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand nyo ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wine, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. No. Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, agasang man, ta na ipaibus tatay lako ta itangaldang. Uy nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayay lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday tuyin ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan dahito paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kasto nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay, awampay ti kasta akwarta kita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo paray. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatayin. Ay ka, mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal paray? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo, kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang. Tila aramiden nyo ng disturbo kanya. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang. Ospital adagos? Kan may sa, adda kan nila kay ko, jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagak kan kananang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko, maululaw ka numanang. Kasano nga yan? Mapantapay agisursap? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastulangan ti aramiden ta. Sa akong ti mapan agisursor. Kat mapan mo matkitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, Jack mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyantot oras ngay makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanyang rote kaya't mo ita? May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliglig ta iti traffic. Agreklamo ka pa ila.
Di ka kitagyaman tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman nga rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanon. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makun ko na car maintenance. Naggastusan. Mapansamot amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akapekan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpay. So bakit? Naipaibos ko man ang tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swerte ta. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpaay aswerte kadagiti anak. Kas tala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang, saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod no da sumbrek amang takaw iti lugan. Isu dayta ti pakadandanagak. Daytala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo. Tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Tay, ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay, ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbiday taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamot apirme. Di kanto pa itultulot iti eskwela nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, tanako umay ka dito ospital, manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sigapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga ti panagisursursuryo kadagiti lakuyo. Mayat mo't laang. Ay, wan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Ay, kasta ka di. Adda ka di extram dita? Anya nga extra? Pagbayad ko kuma iti arkilaak apagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak sika. Yururnongak namin dya pagbayad minto manen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka manang. Ang ingkapay mo't kitaan, ani nanang. Wun sige, intangarudan. Wun manang, bisitaan mo ni nanang takaasi. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak. Ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Drama
apakaabulan dagiti nagduduma apagteng itibiyag. Ano sirigen? Ket makapalik ngem ubog ti pagwadan kadagiti mawaw amaseknan. Kastala ti biag! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Ay, awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tata. Saan ada kayo ti kayat na? Ni tata danyo ti kayat na. Kastala ti biag, tatang. Adda pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayatek. Saan dagmat akayat? Ala, huston day tapa naging inom yo. Nabartag kayo. Bay, anak. Tay papas ko ti sakit tinakam ka. Apay nga may nasa anak agwapo. Apay nga may na naglaadak. Hindi kay man agsao iti kasta, tatang. Nataor kayo mo ta. Saan? Na, Kukunam lang dayta? Nalaadak? saan nga ro? Manjakon! Diyak kayatin ti agayat pay! Tadyak kayatin ti masakitan! Napanan nga ro din ni tatang, manang tina. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat na. Ay, kasta ka di? Nasayaat mo't tagin niliw dang agkabsat. Wen kantap no mailiw-liwag na ti sakit tinakam na, gapo iti pan nakapaay na. Ay, no apay-pay lang amin akong di aram. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kastala ti biyag Kayat namot siguro tay adakad kadwa na. Nang runa kat agmay-maysan ije balay, tadamotan bukod ta pamilya. Wen ngam namin adun anapaay, manang. Idi damo, ninanahuan na abalo ti inaram na. Angam na paay mat. Idi kwan, ninanahile na abakot abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ninana Gloria, angam sabali mat ti inaklon na. Ay, isardeng na kuman ti agaram, tapno saanan ang masakitan. Kastamot timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita no talaga asaanan nga agaram, ading ko. Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito balayo. Sumrag kayo tatang. Agmano ka nga rudin akin ni nanang mo, Tina. Si Kamat Samson, sweetie. Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakatan nakmat launay. Ay, sige nga rudin. Ala, sumrag kayo tatang. Agyaman kami. Saan kami ngagbayag? Tamapan kamin tupay ije balay dalala nga adem. Inakman yam amo ni Femia kadakwada. Tatang, nakaskas daaw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita, kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay babae? Ay kat, daytamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamamwan nyo ngay kan ni Femia, tatang. Ijay Bagyo. Angam, sana taga Bagyo City ni Femia. Agabaabang laang ijay balay ni Antim Agaret, ijay Bagyo. No kasta, border ni Antigarit day jay babae. Wen, anak ko. Nga
Oh, apay? Di mo kayat ni Femia para kanyak anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak no maibagak ti kastoy kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay a Femia. Ti kunam, angam siyak ti makapanagnak anak ko. Napalalo ti panagayat ni Femia kanyak. Ngamin, naimon. Anya? Awan, lala. Ay, saus. Grabe ti kinaman nangimon na. Iti panagkuyog mi anagawid dito. Ay, nadlaw ko at talaga alabnak. Tanaimon. Anya? Ala, madingarod ano na imon, tatang? Anya, amade. Mayat kidi tatalaga amariknak nga ay ayaten nak anak ko. Anya? Pare Samson. Nay, si kamet gayam day ta, parigar daw. Napan kakadimat nagpinsyaw, nakaskanyak? Wen man, pare. Ay, wen. Nakitak mo ta in post mo iti Facebook. Nagpintas mo tayo nobya mo, pare. Wana! Uray kastuyak laakit kita anya. Ngam, adda pa'y la kumayat met paray. Agasum dayta. In marangmang muntay nobyam iti Facebook, pare. Wana! Tapno makita dagiti babae. Anang paay kanya. Ubeng kan napimpintas met lang adayo tinobyak ngam isuda. Ay, nakapabal ka mo't, pare. Sana all my jowa. Makasapol kan tumet, pare. Sana maala ititin na eranday ta, parigar daw. Het, ano tilong table, pare Samson? Madanon to, pare. Nayunak pa'y ti urnong ko. Tapno bongga ti kalay samay. Diyak kaya ti simple akasar. Ti kayat ko, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagyak. Tapno aduda amang saksay. Iti panaglantip dagiti puso may kini Femia anubyak. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lang kabsat nan. Kay balasa nga kabsat na. Ay, awan tagmay-may sa lang anak ni Femia, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson? Ha? Ay na. Agimon sa manan. Naggapwam ko na. Ako Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ko. Ape ang nagbayag ka? Adda babae akin na sinarak mo niya. Ha? Kunak tupay kahit agimon manahin. Agsao ka Ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin kini parigar daw. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayaganak, sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Tanumapanik na kakngada babaim. Agalwad ka kanya. Ay na. Sa anak gayam analaan, natairak gayam, tasilo sa tinubyak. Ay, maragrag sa kanak no kasta nga agim imon ni Femia. Panagrik na katsyak ti katairan dito'y lubong. Agasang may data. Laklakayan ako na may dilig kini Femia, ang agimon pailaan. Kaya't naasawan, natairak. Tatang, pudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi Wan, Tina. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femia. Gagangay na tagim imon nga men. Tatang, kanayon samot nan ti panagapa yung ni Femia. Saan? Isulaang ti mga abakan niya. Jak tutupan, tamok apasitla ti panagim imon na dayjay. Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan anaimon. Ngam agpakarabii kayo pay lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igaggagarak nga rod. Anya?
maay-ayatanak ngamin no kas diyang hagim imon. Feeling ko kat siyak ti kataaran dito'y lubong. Ay sus, tilar aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan niyo pagkinawatan. Saan? Tadyak metututupan. Awan ti mapasamak nga apa, no may salaang ti umapapa. Basta siyak, in-enjoyak ti panagden nami. Takan hayon nga agimon ni Fimya. Pamanagnak at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan nyo adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Pasensya ka na, no saan ka pa'y lamay kasarita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong kao, tapno ingran din to ti kalaysata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat ha. Unay kalakit din aya, Fimya. Si kalaang matilab ko kahit. Pasensya ka no naimo sweetie. Tadyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Angem, madamag kumanlaeng, sweetie. Sa anak met anataer, hanggang apay nga agim imon ka. Asino kumamit ti mailawan kanyak ngay, nang runak at lakaya kaon. Nagtaer kan tupay. Si kati katauran iti imatang ko. Ay, si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso amabutengak no maagaw da kati sabali. Ay na, makapalok mag-iti puso mo't na kitang ibagbagam, sweetie. Fimya? No maagaw da kati sabali kanya, agta kamataya. Anya? Papanam, sweetie. Addamapan ko gatangin ijay ili, sweetie. Oh, di ka rumrumor Mabiitak lang iti papanak. No di ka masangputan dito balay, agsagana ka. Ha? Ay, si kamay. Papanak kumangay. Adak lang dito balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Ay, wala. Ato iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di ka rumrumar mabiitak laang. Wan, sweetie. Mala, agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrek iti uri asino dito'y balay Way, nadanag mo na ya. Mala, mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na, kaslaak maitay-tayok iti kaulpan. No kasjay nga agim imon ni Fimya. Panagrik naket may saak a prinsipe. Tay katairan a prinsipe. Apagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman manicure pedicure pa'y niya balayan Junisa? Wen tatang, apay aya? Agpadalusak ko maiti kokok. No, sa narimwar Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Bao naman dito'y balay, anak ko. Agpadalusak man iti kokok. Ay, sige, taibagak tatang. Sige, ibagam ta umay itan, wan. Bye! Bye, tatang! Nay, itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuna. Sigod mo ta saan nagpadpadalos ka ni nana. Itaman pa'y. Ay. Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan. Tapno madalusak imbag dagiti kokoti sakam. Sige nga raw. Iba-ibayag mula ang adalusan dagiti kokok abalayan. No saan ka nga agdardaras
Ay, saan mo't kit day? Abalayan? Sige nga, Rod. Nag-text ni Femia. Paawid ka nun. Sigurado nga agimon manen no makita na ni Abalayan dito'y balay. Nang runa, no makita na to'y langami ita. Adan ni Femia. Ay, nay, adan ti asawam Abalayan. Adakan, sweetie. Nay, saan mo't nagtagtagari ti asawam Abalayan? Agim imon day jay Abalayan. Agim imon lakit diken ka. Anya? Ay, saus, ay agawid ak nga ro din. Ay, saan Abalayan? Bye-bye am lang nga agimaw. Kay kayat ko ngamin no kasta nga agim imon kay. Panagrik na katsyak ti katairan dito'y lubong. Laklakayan kan? Agimon pa'y laeng mait. Mangipanagnak anatairak Abalayan. Napigsapay lati karisma. Tanaimon tinapintas kan ubing asawa. Mangitik autak iti kanan mi kini Femia. Dito'y fast food ti ayan ti paborito na ataraon kahit. Ay na. Pila mo ti agor dari ti makan. Makipila klatan. Naalak mo tin tayo pensyon ka. Nalay ka, darling. Siyempre, darling. Siyak tayo namin di ko na. Ada Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sanda ka nakita. Tumalikudak tadengag ti panagsarita da. Nalay ka nga ron nga artista, no kasta darling. Wala, darling. Siyak tayo mati ko na. Nairwama kun iti kastoy at trabaho kanya. Tila mo day di alakay nga agin iimo nakla. Believe ka pagkakagan ka. Anyati kaya't asawan day tao'y. Naala naman ng ti pensyon na ikang. Iso asigurado nga ng ti kwarta, darling. Sagiti hawanan ba eh? Paiman. Femia! Samson! Ay, oh my God, darling! Tumaritan! Ay! Agsupli kayo! Ayok kayo! Ay! Agsupli kayo! Awanan pa inday siya babae. Manangal lilaw! Manglilipat! Nalawag tinangagyo tatang. Sigo den at trabaho na tikas jay. Ti mangluko iti pada na atao. Dagiti kas kada kayo nga ada kwarta na ti biktimaan na. Awanan ba eh? Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to no maminsan tatang. Pagnakman nyo daytan. Saan kayo abasta agtalag iti saan yung amamo a tao? Anya langin ti rupak, ngay parang ko kadagiti pinaspasikatak ako kumparek. Impaspasikat ko day diya babae. Imbagbaga ka nagpatpatayan na. Hayam ulbod matgayam ti awanan ba na babae. Ala, anya nga ron. Kastala ti biyag tatang. At dalat tatay pa nagbidot tayo. Tatao tayo laeng mo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Si kamot gayam. Naimbag nga orasyo tataryong. Supas. At daimot mo asupas, kunam? Ay, saan asupas ti imot ko tata? Sabong dagito'y aparakan ni Angela. Ay, just kay kataaw. Apay ay apakibiyangam, ultimo agong kaw. Saan nga agong tata? Sabong kunak,
para ka ni Angela. Na. Apay abugbog ka, wanak matay. Nagbastos ka na lalaki? Por Diyos, kasano nga tayo kasarita ni Tata Aryong? Oh. Anya ti aramidan. Ay na, paspasen siya amon ni Tata Aryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti tawon na ngam kas jay matay. Kaslapay kitagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos ka laang. Angela, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparita namang sarungkarkan ka ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Diyak kayat amang namnama ka. Ngamin, diyak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, winanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati ko na? Ay na, Angela anak ko. Si kalaang tikatinunos ni Manong Aryong. Taulti mo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamong matang, nakapsutan ti panagdengag ng. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawon na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasjay adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon amayrita kan makaungat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngamno si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ka ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, palok nangan na uray natangken a puso. Kanayon ka kanomot ije balay dala kay Buryong, Dantay. Asino ala kay Buryong? Na, di mo amaw. San? Apay, asino day jay? Kat di pagkaskasiraan jar armam di landlord Angela. Ha? Ay, si kamay. Aryong tinagan na, sana Buryong. Buryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon maborboryong. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lut-lut wembe bang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Aguoyong kung kunam kidain. Asino ti aguoyong? Sak! Ay, susapo. Adtoy kami man nga tan. Mangrugi man ang ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumungba. Ay una yan. Madi ati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbagak. Baga? Ay sas, si kagayam ti aguuyaw. Kit-kita man naglawagain. Tanakangat-ngaton di inait ng bagak kung kunam kidain. Ay awan mon bebang, nadadahilan tinunot mo. Ay na, Angela. Talagang agnger-ngeryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay,
Oh, apay nanang? Ay naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungtot ti panagisem mo. Ninanang mat, pasablugan nakpailaan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti bagbagak. Permi asurun ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasurun pay. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak? Tamok ti kasasaad ni Manong Aryo. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado. Dumtengak tumat iti kasjay apuntaw iti panagbiag kaw. Dan. Si kamot gayam, Barok. Ha? Tata. Dan ti tinagan ko. San adan? Dan nga rod ti kayat ko ngayawag kan ka. Apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan ka laangan iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay. Ha? Ay? Ala, apay yan nanang. Anyat magaspasamak din ka. Napalalo matiulat mo. Ay, naanak ko, talaga adyak malapdan. Apay, ayan nanang. Anyat na pasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ngam, ay na. Talaga adyak malapdan, anak ko. Apay nga rod, nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Ha? Apay nanang? Kasano, katdan, ti ba nangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na, saan kat adan. Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang? Di ka nulaangan tinagan ni Dante. Di? Apay ngay adi? Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya? Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga dapak pakaruwag niya kimbalay iti pagnada idan terarmam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar da ija ala kay buryong Makitam. Buryong mutta inti awag mo kanila kay Aryong Ay na amigaw. Talaga ajak nakaturog iti nakaro asurun ko kahit. Intun kun inuram kun di balay nila kay Aryong. Anya. Di kad na irama na interarmam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Ala, ustom. Kastala ti biyag kunakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong? No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya ang hila. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mat nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasamak kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila balasang gaw. Bayan nyo, kasaritak to. Ibagaktukan ko na asar dengan nakon asar sarongkaran. Anya? Aramidam dayta? Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tamangan no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ka?
Nakita ka unti na samit nga isem mo kahit iso na punas amin asurun ka. Ni tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Ti isem makaay-ayaw. Palok nangan na. Uray na tangkay na apusaw. Ni tata Aryong. Tila ibagbagana. Agpaiso ti ibagbagak. Balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Anya nga'y tigagarayo dito, nana? Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam? Anya? Ita, ayan ti balay ni Aryong. Ay, ijay pe abanda, nana. Ngam, ape adamdamagan nyo ni Tata Aryong. Di ka makaaw-awat. Imbagakmet nga awan ti karbangam ngag saludsod. Iso asumardeng kan ngag sasao. Dito. Sigurado ka, anagatang taamin na nanak ko. Sige. Winsa, nana. Kita ana imbag Ang mga noad dapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan ta, nana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatangan ta nga rudan ka. Tadikat masayang tibannog ta nagudong. Sige, nana. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasayaat mo ta nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Anya ti aramidem ditaw Di met adda kay di abroad? Di mo kunaan, adi ka maragsakan, anak kakita kanyak. Ay, pumanaw kan ditaw Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha? Anya ka din, ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, sana ngagsidsida iti dinengdeng. Tamaiparit kanyak ti bugong. Ha? Iswa pumanaw kan dito. Saan ka kasapulan? Sino ti sangaili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agawid. Sarunwa mo ni nanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkahan ang hila. Amangan no maladaw ti amin. Sino kayo? Sika ti rumbang nga pagsaludsudak. Sino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta abalay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryong nga magpapanaw kanyak. Tasikan ti kadandanan na. Anya? Ay, kwa, kabsat. Di nakawagan iti kabsat. Tapno amom, kayan ayat ko ni Aryong. Ha? Aga-agaw ka! Ha? Nagbidot ka, kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka, kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam iti nasayaat ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan day ta, napatag ka kankwana. Nasakit tinaakam ko kankwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Aha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabareng makapaginnornos kayo pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangaasiyo, Tata Aryong. Ay, aday tama din ti makaayayo nga isem mo. Mala,
Gapuman lakan ka, Anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong aryong kan manang Armida. Win nga rod, nanang. Iso ang maragsakan, hak. Dayta ama kaayayo a panagisem mo ti makagapo, anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinaawatan da kin ni Manang Armida. Ay na, naggasataklakit din. Tanaad da anak iti anak akasken ka, Anghela. Ni nanang mat, pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan, anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang runa no kasta nga imisum kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka, anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti isem ama kaayayo, paluknengen na uray natangken a puso. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti biag!